Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Watla ke India ke yang pedeng halor ke jing hartma ke Russia ya ke Ukraine wei Samla puli na Coimbatore district jong ke jela Tamil Nadu lejit ban Ïakhun Persha ya ke sipai Russia ha Ukraine. Uni Samla de bula tip kerteng kumu ar Sainikesh Arpway Snam Karata ubo puli Aerospace Engineering. Ya gani la pentiknaru di kibor sentiat ke jela Tamil Nadu. Loong Sainikesh ulalit si Ukraine hau Snam arja khatpra berula Pynïasoh baka National Aerospace University kabadan Kharkiv ban puli Aerospace Engineering. Kajing puli ke jong u ke ban kot hau jeli arajar arpuar. Hau naitung jong Snam balala lawan yeng berula syong kumba si benai siteng. Hadin kejing hartama ke Russia ya ke Ukraine nado ke Arab Saudi urempang ke sarkar Ukraine kalau khot lawer ki nong song snong jeng ki wei pat kiri ban wan yarap ban Ïakhun Persha ki sipai Russia. Sainike chula Pynïasoh ber ke Georgian National Legion ke bedai ke paramilitary unit Ukraine bot ulai Ïakhun ber sipai Ukraine Persha ki sipai Russia. Adu mentah di tang uni Samla puli di India ber Pynïasoh ber ke Kynhun ki volunteer ban Ïakhun Persha ya ke Russia. Hagajing sisha Sainike chula kwa ban long sipai India. Hadian bola pendap ya kelas 12 bot ula tap kamru nrei uklem sya jet nomor uduna hakren yeng hadian kata ula jet ban puli Aerospace Engineering ha Ukraine akapor bo Sainike shla pentip chi kime ki pa jung u ka rai bola shem ban Ïakhun Persha ki sipai Russia kila penpa ke jing bam ya hap jing mut bat kila kentu yu u bo dei ban wan pai yeng nrei ula ketat ya kani kita nak sentiat jong sarkar pedeng bat sarkar jela kila lik jingo ya ke yeng jong Sainike bat kila keli syapang jung u na ki kime ki pa nrei ki kime ki pa Sainike ki klem pat tre ban kren sikilat pathai kubor na kaliang kalat pathai kubor na Ukraine the Kyiv independent kalapan mi ko kubor holor ka jinglet jong ki breu ki banabar kari ban Ïakhun Persha ki sipai Russia Ukraine loong bakat kum ka Ukrainian ground forces ki belawan ban Pynïasoh kidai kumna ke United States of America, United Kingdom, Sweden, Lithuania, Mexico, but India.